Yusuf alaihi salatu wassalam na ayam yang gulaw to na yang kota tiga kena kaiko mapamasa wazir so Yusuf na namanya kabaling kira na ya sewa u karumannya na susulay kana din yang beradiu so kia kesada mangudaw Yusuf alaihi salatu wassalam na ronon miyay yang untuk akagu punya nanti gumang watak so kaila yaw no sulay ka samya kagu po banian din pihabayay ayak kiyay pos wazir akaro mau sulay ka na siyuladan yan sa kwarto so Yusuf. Kay ko soldan yan, nagyang ko tuwa kaya tiruon wala sa mutahay talak. Hay talak. Nagyang ko mutahay talak na inusaruto, ayaw pitiru sulay ka na ayan yan kaya pakasulod ko Yusuf, na lewas yan, sunditan yan sa lawas yan, ang tingin ay man doon na sadyang ulaulaan karang. So kaya ulaw to, na ayaw sewa o Yusuf na miyalagoy. Miyalagoy. So kaya palagoy niyan na ayam yaswa yan na kaya pagula daliran supay tao. Giendrot usulay kana sa imya kisi sa talikudan subang alayam nagyutwa dan yan marang so Yusuf na basiran niya kapagurad si kupay tao. So mampus wazir nakapapantagan ng biling na ayan yan kaya nakaisi isagyang kaya pay tao na miyaw man yan nun ang mga titin gun so Yusuf ang susulay ka din nitar niya. Antonay Peter o Yusuf, Antonay Peter o sulay ka. Tingin na hay dato na Antonay penggulaw laan kakutang. Sa kanya nagtigyan na minasaan yan sa pamilyang ka. Paman Antonay kinigaw. Ay sama nutong yan timuan sila natang. Na ayam yan tiro o mutawat ta aawidan amay to awat awid na derong maalo yawan ta ingaran yan nagtigiyan na hidan to na ilayang ka so Yusuf na usi miyaki si so bangalayan ditar niyan sa katampar saunan na bukag so Yusuf na kunik susulay ka o manantigin usi miyaki si sa katampar sa talikudan na so antigiyan so sulay ka na bukag na iya kunik na so Yusuf kaya kumay layo kuan ande ni na wazir na ayam yang gulaulan yan na naden yan nabuno akakagi ang katawan yan na aya bukag na su karuman yan. Okay, naibig na inikiti niya nung nakialabuso niya. Kaya kikalabuso niya, kaan mabudi kaya iya tanto si karuman niya. At Ethiopia kaya yan mabuha ba? Sumang ngakuan, mga marites. May sobra sa orasyon to. Antonay Peter iran. Tigiran naman taan nagiso sulay kaawan pamakasir katano naman niya kabubay. Andi man ay kiarawan yan si sagyang kaya kuan. Andi ni na mabubali mo na bisaya yam na piyamasan yan na ayan yang berkiabayan. Api sembiyan sa ikudan po. Kagiyan ko manggulaw to na ayam na miyang gulaw na nasusulay ka na tanto amiyaya. Naguni ayam yang pikirian. Nagtigin natin mo usulang unong marites. Teni mo yan nakagiya dito. Maya kaya karuma dito na miyang gulaw dito. Kaya mante mo yan siran. Nanti ginay man to na pangalay ng kuskan. Na piyakalay niyan siran na. Na isakalin niya siya. Na isakalin niya siya. Sa ikukili nung paitaw niya. Na bigan niyan siran sa gilat. Agu prutas. Na nakagiya ko na na inior ni Rusulahan na naupisi niyo na prutas iwanan. Na ayera nun kaya upisi. Ayera nun kaya starte mo pis na piyakaw kito. Sulay ka so Yusuf na ayera nun kailan ang tingilan na khasanillah mahada malakun hada khasanillah mahada rajulun in hada malakun agib dito pamakasirang tanong na ito so tisolak na ini uba manusia kaskanya natin na manay katamala sa salaan na nayam yaso ay nasupagupis sa prutas na nakaimiyan taman ko Yusuf ko kiyaw kitiyan kagi ako may poso Yusuf na ayaw niya nga puputula mga kamarira ito na ako ni minisabi kaya ako na minisabi na pagagiraw siran na di mang bumadaway susuday ka kausir kami butad oh yun niya dagyan ko tamarites kaumanis sana tingin naman tanagi mabuag yung si butad o Yusuf iya besi kata idiyan kaya nung bisa imiyang gulaw-law sulay ka
Wadama ada salakaw arumari al-aling Khair Abung Khair Bato. Betul. Oh, aywan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wallah yang bertua diri dan juga manusia yang menteksas mga bagay ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ka di mga tutuk kisa yang ayauras iman tua sebentar dari manajer lag ceremonial sa Marawin ada nawami Marawin nagwa usik iman tu 30 sa Marawin yang haya mga seminar na adna seminar sa Marawin adna si ay adna mga mobile seminar kami sa Marawi City District na kesungan nam yun kung agia igira na so galubog ta miya pangraw ta na kailangan nagyan ko ta ng galubog gian ay miya po sa miya kapit kubuwi na lango-lango na naurasa ka nun gin na nga miya po sa miya kapit kubuwi hindi na wakan gian managyang ay man to na natin ahad na yang muda matatanu oras sa kanon na mapita isne salasa adin arbaa adin Hamis adin jemaat adin na safe bang mo next lahat na duman na seminar tanong si isa yang ngaya sepakan yang ngaya oras na igiram yang ada daron sa orasan na apiya maluntakar na nubig na maapin na naman tasig wallah basta makandaron sa oras kanatang na adnya kipantag ka kaaso da kipantagin na bali oras yan yakin ni Hasan Al-Basri na yaki ano yan natigil na al-wajibat aktar min al-awqaf so tigil sa mga paliwat na madaklan ni sa oras nagupuon makadaman ka yan po ka oras sa hindi ka kapakanggal bag napipikiran ka alimur ka ito wala kami kadakal so di kito na yung kagalbag ka abseksir kasi sa alungan amori yang kaya oras nasitang kapapantagi si isag yang kaya bulawan na ulan-ulan pinilian so saragun na ayam yang piliun amapia ulan-ulan nagyang kaya ulan-ulan Ramadan pinilian mambu so pitong gawi na ayam mapia na gawi na so gawi iya cuma ugay nagyan kaya Ramadan na pinilian mambu agyan kaya 30 gawi na aya number 1 nun amapi agawi na so Laylatul Qadr mana nagito Laylatul Qadr so pagnintan si wallah agyan kaya kini sampai tanu si sagyan kaya ulan-ulan Ramadan napakaberakatan yan nagtanong baluin yan so di tanu si manggalbag ang mga bibiyang na ayamala narila ang tanong si wallah si sagyang kaya kaya pakataling umagyang kaya ulan-ulan Ramadan ayah sabab yang nasungod so tawa di si prilaan wallah namin beloy pugus so tigdan kewiswisan ada kipantagyan miya kaysa alungan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tong yabit si kumimberyan pengutubah nakagiya sumimber Rasulullah na pagkasakaton sa talokrit kay kung naisakat yan na inyan sa isagyang punta sakrit o tuwa agyang punta mimberyan na miya katargun sa dekit ya miya kagirawa amin amin sukman so kinilakad niyan sa ikuain yan kung ikadwa krit o tuwa kyan na miya kagiraw man na amin amin safe man kung ikadwa krit na miya kagiraw man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na amin amin Giyang punto yang gulaw na nabiyan ng tulutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikong mga sahabat yan. Sa ayam yan tiro yan na tigyan na siya tigyan ko paganay ang kinilakad na kan o
Odi na kini da punakan ko ayakan sagyang kaya paganay akritan agyang kaya tuak say sagyang kaya mimbar na miya kataling umarakan su Jibril alaihi salatu wassalam. Sa ayat tingin na Peter Jibril alaihi salatu wassalam nagtigyan na ya Muhammad tanto at tigyan na pugus so tigdan wa pulos tanto wa pulos nagutanto wa pugus so tao amin sampai ku ulan-ulan Ramadan naramig miyapos o di naramig miyapasad sa ulan-ulan Ramadan na daw nakarila iwallah nagyang ko tuwad tigyan ataw aramig miyapos sa ulan-ulan Ramadan na daw nakarila iwallah na initula ka wallah amana nagyuti Peter o Jibril alaihi salatu wassalam kuminirawa ko tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin sip manatigin sa isagyang kuta kini da punakan ko ayakan ko ikadwa krit agyang kutua na Peter orang manatigin Jibril alaihi salatu wassalam at tigin na ya Muhammad miyakawatan kulimu wallah agu kira rangitan wallah sutaw amini mira utiang odi namini pagyaga yan sumbala aluksian aramig miyawapat nadak karila iwallah sabab ci sagyang kuto ambala aluksian so kian gak nunagtig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kagirawa ukmana amin amin ini daw po ang manantigyan so ayakan ko ikatulog kret agyang ko tuwa-tuwa na bitirok manantigin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitirok manu Jibril sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antigin na ya Muhammad miyakawatan kulimu wallah nagudaan lawan yan amaligit sutaw abken gian suy ngaran ka na di kaniyan silawatan nabintiro akong manantig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ay mana naigira ko na sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na ayak kailangan si kumumin na karilaanon wallah ngayon nagupo kasi ikarila iwallah na mimbeloy ka apus aya sabab yan nakagiyagiyang kaya ulan-ulan Ramadan na sulang unugal pag na panakpanon yun tayo mana yang kunta kantir o wallah ayan si miya katitayan sa hadis kutsi ayam miya kapanutulun na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayam bitir o Rasulullah natigyan na asaw muli wa ana ajzibi suwatigi wallah sa puasa narkakan nagusakan imbelason inunto so din sa walay miyang kunon kakagya sabab sa skanian imataw sa iko kaptek takapan yan sa isagyang kuto balas agyang kuto ulan-ulan Ramadan sa iko matunggal magkaw ang mga pipiyak nah giyang managyang kuta kaya giraw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin sa isagyang kuto ay kadwa piyakiyaminan o Jibril alaihi salatu wassalam na marayaganan si sagyang kuto kia aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumiyakat taling umaw na amaman ay ni isiyan at tigi na antay piya anakan na ayay ni sembag Rasulullah na si inaka nagtigi na uriyan yan na antawapan nagtigi na si inaka uriyan yan nagtigi na antawapan na ayay Peter Rasulullah na si inaka uriyan yan naguminiraw agyang kuto mama antawapan na humakagiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya giyang kayang benalukes na inanuyanan o Allah sa isa Quran yang kuto tigyan na wabil walidaini ihsana gustong benalukes ka na wajib bergagian punta katiupi engkau amay kami simpaya ka sumbelalukes ka na wajib bergagian punta katiupi engkau amay mangkaskan yan na miyawapat na wajib bergagian punta kitpumangnin kau inunto nakagiya sumpang ni wata si sagyang punta kitpumangnin yan si kung belalukes yan sarila si Allah na asar ka sinser na tirimaan Allah agyang punta kitpumangnin yan giyang managyang punta ikatalo ay naminan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay bitir Jibril alaihi salatu wassalam nagtigiyan na tanto maligit na gumiyakawatan sa ikulimu wallah sudikan yan silawatan inunto nakagiya sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nasakanian natangtor katanu miarasay kudinian kipanampai seiku agama na umpamamu kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakiat taguan sa bukal udi nakiat taguan sa ande ni na inindiray nung tanunian nagu ining diray nunian so panulunian sa isagyang kutwa oras nagkapakay adir tanumi sampay sa masay manto nagyuti sabab aande ni na wajib seiku mu'min ay gira kenegyan so ingaran o Rasulullah nagpakagirawa sallallahu alaihi wasallam udi na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kakagya gito ande nina kapkasalawatin yanon na aya inadoy uwande nina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tiru wallah na sataw asalawatan yan su Rasulullah sama kaisa na pagisalawatan wallah sama kasampulu sama na to gito kada yan ikipantang Orian yan nanduda na nagyang kaya miso suratan na maudu sabu sa pelakayan tanurun nan antano si mandiskas ay mana gima nagyang kaya ulan-ulan Ramadan na upagile na langun Ramadan ad indiskas sa manay langun Ramadan enontok na kagia aya sa bapian na naso kapintan na ayak kapian yan akap pagakindit yan nagyang koto adiyum di ka kesukasuya naigira ay sinay ande ni na manukki puro alungan na penarutok suwadaywakan nagyunti sabab kelipatan mampu yang koto mangan dewa na mga pipian panginta di tanong kalipatan suwal na ayam yalu ini yan si isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antum mikir wallah ini paliugat yan kumiyamarat yaya ayat tindu wallah na sumangan tau amya marataya dan yang paliugatan sa ikuda parataya dan yang paliugatan sa ikuda parataya dan yang paliugatan sa ikub kelalulalo dan yang paliugatan sa ikumay to awata kaaya bu pitir wallah nagyang kuto tau amya rataya anto na ini paliugat wallah nasukat tigritano sa isagyang kaya puasa ay mana nagyang kutuwa kapusatan kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sadatar o kini paniugat niyanon sa ikum yang naunaan la'allakum tattaqun kaubadi kalok-kalo na antanukun makaswa manang gila sa dusya gitu sama na to na ayam sa kini paniugatan raktan si sagyang kaya puasa na penanggilatan sa dusya. Enoto, na kagya adan ang mga tao aande ini na diinggalbak na taro di isimbayang ugay na di masanggila sa dusya. Dan taro di indiakat na di masanggila sa dusya. Dan taro di imanay haji adi masanggila sa dusya. Giyang kaya ulan-ulan Ramadan na margno na ikakagya ayat din na ay nalin na supanganong kanan na gusto panginginuman si isagyang kutuwa oras akadundo na manutong na ayapan apyakan biwagaman tanwagama Islam na si isagyang kutuwa oras aluhur oras aasar na si isagyang kutuwa ande ni na ditanuron kapagibdas na kenauban yan ini paliugan ipumumugutan na nagupangirang tanusay kakala ko ito nagusan gila sa isagyang kuto ubabidin ana makasunod sa ikulunggang ulawas aanday ni naig o di na pangnangkan akasabapan sa ikabantal agyang kuta puasatan ito ikap pinanggilatan kakagiyagiyang kaya Ramadan na ayas sabab na pinanggilatan sa Diyos sa iko kinig paliugatan enoto nasabab sa giyang kaiyanusya na tanto amanbud akapunggal pagkatanong dito na pinanggilatan giyang kaya kapananggila naigira amya nanggila sutaw
Nagyutoy ka kekuan yan sa isagyang kutuwa mapiyang. Naman ang tayo na luyo Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Sa atigyan sa tao amanang gila sa dusa na ipambaal wala sampai taon niyan agkiwa yan sa isagyang kutuwa margin nakisyong yan sa isagyang kutuwa manbud o di nagkiwa yan sa isagyang kutuwa manibutang nakisyong yan sa isagyang kutuwa maniwanag wa yarzukhu min haythu la yahtasib nagupres kiyan wala sa diniyang kegega akhirat kiraw andem yang kapun agyang kutuwa riskirun wala kapanang gila yanan indewan agyang kaya ulanunan Ramadan niya kay isang nanuman na adna taloka tawa mamaap lalao sirang lalayong tanwa ipkenung nanay no kaltumap luitan uminti lalakaw sirang kagya mo na sisisiran sa diserto nariakot sirang na tantuwa mabeger aurang miyaka beger aurang ayaw mo na siwa agyang mo taloka tawa mama na mimbebanug sirang sa kasirunganiran nakagiya kung bubanong siran nakagiya daawalay sa diserto na ayam yan to niran na liyang sembang nakay kutanto makabeger agyang kutuwa orang nakahanda wala agyang sagyang kutuwa susurkan niran asembe na si isagyang kutuwa puro yan na anami kelalaon alakungan aton nagyang kutuwa kian makagyang kutuwa lupa kung kabeger auran yan nagumat tebar nakagiyaman tebar na siitin minipantag sumigkelala ator sa isagyang kutuwa paitaw asamba na miyaw lang siram kaya seletang siran sa isagyang kutuwa asamba sa tanto siran akia libutangan kasabab sa isagyang kutuwa kala agyang kutuwa lakungan so konsok yang gulaw-law nagyang kutuwa terumataw mama natig ko nagyang ngayay sa kiran na malukiran mantua ay mantua kaya tigiran na sumindig so ande ini nakapumangitan sa ikwallah kadid na tiginaw kitibat tanong mitulod agyang gayami kelala ator na di tanong managtigyan perakuryak kadabar tanong peranag walay sa iyang kaya diserto na di tanong tigyan pamang ni sa ikwallah nagkapakay aditan sa imakawa tik ko nagyang kaya isaw sa giyang kayaman to akira na anto na ipumulaw lantang natigin ang pumanglitan natigin na anto na yung kita ka pumanglitan natigin na umanisa na panadintan minian uwan tunaw nun imiyang galbagyan na amapya nauriyan ng katad minian nun na panutulan yan kaasar ka ikhlas na dauruguntan matigian apakah pumanglinian kau bakalong karon na ikalimutan Allah Dia ko nagyang gaya isang natigyan ko na sakna imuna natig ko nagyang gaya man to akira naway anto na imiyang galbag ka mapya natigyan na sakna gaya tigyan natituwa ko mapya kaplukloks miya kapya-pya ko kaplukloks nagutantuakan apa na nanggilaan ubamarat taaginawa umbila aloksakan sa sekret paisang koronang tigyan api ako kergnan na asar ka di sirang kargnan so kyan gaw nagyang na amatoon natigyan na panutulang ako na natigagyang ko tuway saon paganeron amya kay sa tigyan aalungan na miya kakilangan sumbala alok sa kong sagatas na ayat tigyan na siwakan nakagiya kailangan nila na mag-inom silang sa gatas na mimbubanugang ko sa tama ng tigyan sa da ako dinubaling uda ako makato kagiya tigyan na makato na ako nakagiya miyat tigyan adiyan kambubanung na miya ka umagwad tigyan sa walay na ayakan din kaya pakasulit na miya umakan at tuturugan sila so at tigyan so katuturugan kiran na ayat tigay na miyaswakan na mapapaladakan sugatas amakatiting daga ko si isagyang kutuwa at tubangan at ang pakatuturugan nila daku sila na tigay ang pukawa kasanggilakan sa uba matipid agyang kutuwa at turugiran na daku man tigay ang talikod daku sila ganante kasanggilakan sa uba sila makanaw na daakang kinamit tunay so kailangan nila
Na ayat tinggi nam yang gulaula na tumiting dega kuden se iku ubairan sa taman saniayawakan ika pakanawiran. Na kagiyat tinggi na makanaw siran na guwa kang kiram bumiduwag agyang kaya gantas ang magkakailangan nila. Allahu Akbar. Tak sumanga kamu dia dimantuna. Ni kadang-kadang lah di opama na bebutero si ina yan na di pagkapos na miya sa bigyan. Ha? O di na ande ni na bebusugu ina yan tingin na eno ka di sirb na ayaw mo di niya di matiro pumli na yan ako sa putin. Kailangan na tingin na di jadi buwas na iuman yan ang manakasag ba. Ano man nagilap ka itong naman tingin na inong kadisig kaya tingin is kay sagub kasi kayo makakakailangan nasa kanyang pakasagubin ka. Na madak na kentong nakawan ta kentong yan nagyang kota kasilipon kentong yan nagyang kota kamintay sa telebisyon na si ina yan na masing-masing ang irong yan sa kapaninindin yan ang napagkinatong pansabkin yan lahaw na wala ko at ina bilda upon giyanan kapit ka akangudaan na siling kasabitan kaudi ka siling sabitan na marigeng ka makuha mapiyah na marigeng ka mapiyah kaaya bilangan tao na paginayron na piyapiyaan yan so belalok siya aya katiruwal na sa isa Quran nagtigi na imma yablungan na indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uff aw fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mana? Aya pinter wallana amay kun kami sampai so belalong sa manong sirah sa kamamuna o pamakasuntigu pemasabasa na miya kay stimul na o pamaka anasukay niya nakiyatagwan sa sukan o di na isakiran adua emi prautaka fala takul lahuma uff naubang kakira ng tigwan na ditiro asuka prarasa ini sapar wallah ubang ditiro say kung belalong skay gumirawa ay orak namiyang ginawa ino kanan yun ditiro na ka uff kaprarasa yun ko tamay ito namiyang sa nawada ka mapuro kay katiro adisi inaka mapuro kay katiro adisi yamaka marangit kay katiro adisi inaka marangit kay katiro adisi yamaka nagyutip tiroon auf fala takul lahuma uff ubang kakiran ng tingwan las walay mitiron ubang kakiran di tiroa sukap prarasan wala tanharhuma ubang kasiran siyapari wakul lahuma kaulang karima sa ayat tiroang kakiran na sukat tiroa mabiya ay mana na basta mi pupantag ka sumbelalok ka na benda di na bawigila manong yang hindi kay gila na masasarangit gimana dia kaya kaplok-loks na kailangan na gubgan na sa lugar ngay no na soloks na igila miya loks igila na ragula-putan o di na may ito mo na hindi ka narangit yan nagupo na ka ito di pa kalapasan kamay ito mo na hindi ka narangit ka na miya sugat kasi isang yang kutaof naman solok man nanto na ipitiro yan sa ikwata yan. Tingin na ikaritang ko na amay kami na misampay ako sa miya luksa. Na usarya ko nga tigin sa tanto ang mabagir akasibar. Sa manuto na dewan untuk lukman sa usarya ko nga tigin sa tanto ang mabagir akasibar. Ayaw tuwa sabab nakagiyakan tawan ulukman asok keluks na ira na masasarangit. Naigirap na din yan masabot suwan ditero naigirap na kerarangita rabu-rabutan ating tanong naigirap na minitulog chuilin na madaglap kegdam yan na panyakit nagyang puto akan daglakap kegdam yan na panyakit ngarunong paggunod nagyang puto akarangit yan upamakan yan turuga nandi kay singkong nantigin na may isakad ap kay na ada kong turuga sa miyang bubasa gawi naskamang buawata na ayapat terka nagyang kung takapakaukitian sa mamaya dapat ng isyo kau nino kada turuga umaban giyo ka na sasabar ka uba ka di kasi niya karata-rata ito sa iko di ka pakapentag ulok sa uswata yun to wahfid
lahuma janahad dulli minar rahmah. Siapa kasiran nanti yang saya kisiap kakiran nanti yang kota gigau. Ini lagi dapat. Siapa kasiran? Itu ngaling gigau kaki siram. Saya tigian abdir un kakiran. Kaulang karimat nakatir amapiyah. Ayah mana? Nagyang kota kipapatangin kasi isagyang kota walokska na ayam mampia nagyang kota mapi akatir Nah, upama ka andai ni na pagisian ka na mapia kana uba paso sa isagyang gaya mga kangudaan ratanoy man to na banyang butan isuy na iyan na pasong-pasong yan din o di na babuku sa pirak na biak karang-irang itakap ko diyan kat tigyan na na isiuni na yan nato na ikini nga sapira tigyan na kaya sa kainuran tiya Buddha at tigyan na di nga kataw nakakada sa inatang tuman-naman agastro sa manunto nagyang ko tagyat pero ang sa kaya pakabuda-buda ang kaw na ding kakatawang na sa inaakan na miya rasa-rasay ka na ding kapendi buda-budaan na kapakay aande ni naswalla na baluin kanyan ang buda da kipantagka gitu nah kay ko napanutul na diyang kuntuwa manguda. Agyang kuntuwa ko. Itulian. Na kay ko na mapasadian na tumiyang panay. Miyang ni si ikwalla na di urug agyang kuntuwa dua katawa pediyan. Na ayaw mo na pintero agyang kuntuwa manguda. Natigyan na haykad na nami amay kabaadin na abalas o kapiyakan ikaplukluk's. Nabalas sangkar kami sagyang kaya kaya salatir kami sagyang kaya sembah. Nasukon-suk kaya pakapasadiran na miyating agyang kutu ator na minisip. Na kaya liwanagan siram na aya awiduna akal na nisirap mampakali. Ay mana na nasuk kaya ilayaran na kaya taguan siram sa pagir kakagya miyating damiran aadin alimukiran wallah. Nasukon-suk kaya pasadagyang kutu ay saw. Nanti kumanagyang kaya isaw na kanguda na mambu. At tigyan na sakam manatigyan ni manuntul. Sa kumampi amyang gulaw lako. Agusto kasang dila ko sa dusya. Nanti kunagyang ko taman to. Naway, manuntul ka. Natigyan mo na ayam ang pinutulan. Namya kay sa tigyan na alungan na ad na kabibaya anakan na bigwitaw. Upama kasunti sa nakatano na keras. Diyan po ito tingin na kabibaya na nabigwitaw na tingadang minsan. Sa iya tingin sa isang yung kutakap kabibaya yan no. Na masisingayo ang natigyan ko na uba ang bumabangaruma. Miya kay sa tingin na alungan. Na miya kakailangan nagyang kutuwa bagwitaw sa ubo. Nagurak na tingin sa ayat tigil na pitiro yan na tigil na inuwa kong kadi paggupi. Natigil mo na ito na kailangan ka. Natigil mo na kati pirat. Ayat tigil na inisambagak nung natigil na ayat kimbagang kurka. Sa ikaw kailangan ka na at nabuyan yan. Katiba kang sagad na ayat tigil yung bagi. Sa kapalit yan. Na ayat tigil na kapalit yan. Nasa din naman po sa pagkulaw na kanraka na bagayo ka. Sabab patigyan sa kailangan nagyang kutuwa ba natigyan ko na way. Paman nakagyan magkakailangan yan na miya kayo. Kaya tigyan na mibigyan na piya ka ununtak na tigyan sa isagyang kutuwa ande ni na bubalingan na ka. Sa taro sa tigyan nakagyan tigyan na makasulod kami sa isa kwartong na ayarak na tigyan kaya ilayaw bubaya marata pang gulaw lang ko. Namanya kaguraw. Sa ayat tigi namanya tiruyan, nagtigil mo na itakullah, kalakang kaswallah, o di na panangkilaing kasukip beradusaan ka sa ikwallah, ding ka tigin suluta susising, adar kapan mapatut, dar kapan mahalan sumasuluta kau. Suat tigin sukyan gagnon, nagwag na tigin kato si swallah na ayat tigin namanya swayam, nada ako makakadiri sampai tahu kasi ako miya katipu kuruasan sa kaya pakapanaguyag. Na miya kadiri siyong watigin sa isa masjid na miya kaguraw ka miya pamangniakan arilas sa ikwallah. Na suwatigin so kaya pasadawang manutulagyan ko tuway kadun. Na natumiya panay.
Na dia uru bagian kutua dua katau apa dia. Saya miyatir wiran. Nanti kunagian kutua isakiran. Ahai kad nanakan. Amhai kad nanami. Amai kuba ada na abanas. Agiang kutua miyang gulau laku. Ayah buat jagian ada akan kang gulau laku. Mapipikir akan nasabab sasanggilaku. Sauba akan sekamim beradusa. Nabada selkar kami sagiang kaya kaseselter kami. Seisagiang kaya sembah. Nasokia apa sadian. Na mini isigupman agiang kutuator na mamtaruska. Mini isigupman at tigin agiang kutuator. Na ayawi dunakan na di kami rung manatigyan pa kita. Ay mana na mini isigin miya ka na agiang kutakini isigin. Kaya ko na mapasan na ayaw lambot na agiang kaiyaman to akira. Na anto na imiyan yan. Tigin na iman to na panutulong kumampuuan to na imiyan galbagan. Saka naman na riyan tigin, sagyang kayo mga inang padayan na mana ako itamok. Si iya tigin ko kala ako itamok, na adin na abog pamanukayang ko ang mga gumagalbagan. Miya kay sa tigin anuan, na pianukayang ko sa mga gumagalbagan, na ad na da kanon kasukay kada makaumar. Giyang kutuat tigyan na da kanon kasukay na ayaynik kiniya kanon nasusukay niyan na inindigarak sa taman at tigyan sa miyak kalaba-laba. Kagyan tigyan na makalaba-laba giyang kutuat pirakyang na miyak kalutang sa asindem sarakset tigyan aadin aayamon sa ading panagtigyan awalayro. Mana nagito ko ni miya laba giyang kutuat sukay giyang kutuat na makauma. Guwan tigyan na makauma. Nakagintigin na makaumarakan na guminiraw ba, hey, datong nagkakilala kong kari. Na piyamimikiran ang nagtigin, nakiyato ko sanakan. Kakagiyamiyati, nagumakauma. Tigin ko na way. Saka at tigin, so impliaduakan, ay nakumano kaya ko na mga taling umah. Nagtigin naman piya, tigin dito, kakiyato kawan ka. O gaidan tigin, na ayas sabab, akya pakasungatan ka na magkakailangan ko susukayakan. Nagkuunak. Iban to at tigyan hay dato na ubang mamparuwa mibigay karak na ayag tigyan na inisumbagang nun nagtigyan mo na susukay ka na ilayang ka agyang ka na naasinda nasadin sa walayro nagusadong pananimiyalaban yan sa iban to at tigyan narkakan so kaya pasadan yan nun manutul na tumiyap na imambug na di urugagyang koto apadiyan sa ayab intervyan nagtigyan na haykad na nami amay kabad na abanas ang iyang kuto pinggulaw lakan sa isang iyang kuto auras ko implyadwakan na balas sa nakar kami at tigyan sa isang iyang kai akasasalter kami sa isang iyang kaya sembah kaaya mo tigyan akyang kulaw lakan ro nasanggilakan sa uba ako manusa nasokon so kaya pakapasad mamang niya iyang kuto ande ni na mama namiyat tingr agyang kutua ator namiyada si isagyang kutua paitaw agyang kutua sembah. Giyon tayo mana agyang kutua muntakin masanggila sa dusa ay nukan wadig wala pakapuasa sa datar o kaya pakapuasa sa ikumiyaw na aniyaw la'allakum tattaqun kaangkan makaswa mananggila sa dusa kakagyeso tao amasanggila sa dusa na ayayin na wala na wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sa tao ay kalkiyan sa Allah mananggila sa dusa sa kapinanggila iniyan sa ikuki pemberadusa niyan sa iku Allah na ipembela sampai tao niyan agkiwa iyan sa iku malibutang nagisung iyan sa iku maliwanag dantar agyang kutwa talukat tao amama aya buhay no sariran nagyang kutwa pangnirang sa iku Allah na miyak kalios sirang sa isagyang kutwa sangbang sa dantar ukya sundiranon ada sirang kargni dito'y betadagyang nae Ande ni na Ramadan ubabid na idiga di puasa na dengan de dumali na kamamaritis ka ande ka pentayan na lang nawalay na kinubega ha
Mangalim wala kakagi bendrong ini sa isagyang kaya Ramadan. Nabi kurang sumaritis. Kadi makapkepani kakagi sabab sampai kurang. Nadi pekasong seringan yan kaya sa gaganapan yan din malalangkaw. Na mga titangog sa igaan kakagi yan tingin na pumliin kau di puguran na mga kapamisitan taro. Na ginawa na madangla di permasosoat ka tingin na pumliin na yaura. Hingga katawan na dua miya resultan yan naman piya. Paganayron na miya minimize yan sungkayaw. Nagyang kaya kawaw na isa amargan si isa yang kaya kapamuasa. Na di ka kawaw kakagiyam yang ura. Kadua na miyang pakaito yang sumaritis. Nagrupo na makaito sumaritis na miya sigurado aanday ni naman miya nagyang kaya widakan. Laboy man to ay leksyon. Nah, pamadang lang berang-berangan din yan di maritis. Ini miya kakuha pamagayan niran nasa mo nagpansit. Miya kagilawa mo si Yudada. Nanti na usto miya lipe ka. Sama nutong na. Mimbelu yang manisa na ipiyagis tedian yan nagyang hawa. Pananggila dakwa yang ka so Ramadan nakapananggila sa dusa. Nagyang ka na nakakuha sa detaran na nadusa na. Na ayar ko Rasulullah nanti naman man akala sa natigian sa makakan lukmatam minal haram sa sakam sebuah haram na ditirimaan wala so sambayang yan ko 40 gawi na dapat terkawai mi pamuasang ka na pinakakan di deto at ditirimaan so sambayang narak supuasang ka na upama kaya makan ka na kena ubasa kemas ka mga 10 kemas na mga 10 kemas na 40 times 10 pero to gawi 40 times 10 na kakagya sa kemas tigu Rasulullah haram amakan kana 40 gawi na ditiriman so sambayan ka na naupama ka 10 kemas na time sang akong sa 40 sama nutong nagkapakaya magain makasaran mo nakatip duga-duga wang ka nanda bertirima na puasa nga mantong pananggilan nuanang ka lumalaw lang di mantong agyang kaya ka subur nuan nagyang kaya ka subur nuan nagupunta no di masiap na ayan mo niya nasa katan kenapa kita naman ang napiro miso-aso kasansan niya na di mausyak na ito nga ba kami kabubuko ano na ilabot na meron o kaya nayaduan yan naska pagkata ni umakasi sa ano nga na mo reagin mo ang kilayang kasi kubalas agyang kung takya prasarasain ka na ayag kigimbal kasararam ka nanti ka inang pumliin kau day ni mabinasa na miyak kalala miyak wakan nakagya inang teo kakadang kaanday ni nabiyabiyay nagibo ka kilayang kau namantag sagid ading kakakuha naman ni kita sumanga papasangi sumanga na ipira ka mabubaya mo mga satra pagayanan niya na andin ni kay pelasagi mo ta mga latest satra nanti na narwa ko kububaya ugain na malayar ko na masisingay yung kato na yung gani magsingay yung agyang ko ta surga asok kablang yan uman iisaw kapangkatan na babay na sama iwan ard datar ukab lang agyang kaya liyaw agyang kaya lupa agyang kaya langit na amay kamaylay ka agyang mo kakilayang kaw na matalisagin agyang mo kini advertisement nun na uriyan mo kakuha ka na tiada nga mananan makuha kay nantiyor ka so kuwasang ka kami ang masih konsyal nabigang kanya sa sanamon na bangadin kaya Allahu Akbar doon na ipapungulaw lang sama na sanat aande ni na paginanggaan tano sa isagyang kaya kapananggila sa isagyang kaya Ramadan nah giyap man agyang putwakya giraw wala amanu mana na miyarat niya tanodan ka ayat niya wag wala pakapuasaan na sumiyarat niya nagubuong ka di puasa na knau baka patsi kumumin knau baka muslima basta di ka puasa ngayon na ayat niya wag wala na amanu anang parateyan niya nagira ko na madang na di puasa at tingin na sama nuto na biyada kasi kung kamumuminir ka ayaw buong bidaan niya wag si Christian nakagya si Christian na sida sa buwi na kaisa na di ka sida okay na sumpang katang nagkapaan niya kaperpengan kapir amranam agu kapir andini na Christian yun to'y kailangan sa isang yang kayang andini na Ramadan tiyawag na susirano tuwa miya maratiaya no sirano to pakapusaan paganayron na isa hikmah agamat tanwa agama Islam na an makalubay agiyag ko to agubaya iran kundi iran kasiluba si isa diyang kaya dunia apiaso mga ngumuda na ayay na nuyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inanagyan mo tapitir yan ya ma'syara syabab man istata'a minkum
al-ba'ah falyatazawwaj. Sahai mga muda at tigo Rasulullah sampai kagegar kanu nampangarumah. Mana anak kibidangnya. Kena ubah pemanekau, kena ubah kanu mana pakagegar. Nah ayat pintar Rasulullah apiya kau yang si sagiang kaya hadis. Na faman lam yastati fa alaihi bisawm. Sana tigian sadipman pakagegar kada abanian kibidang. Da abanian na kibgaya ande ini na mahar upang aromaanyan fa alaihi bisaw na ayam paling betul aya ande ini na kailangan ng mga pusa. Nah, fa alaihi bisaw. Ito importante agyang kaya puasa akminimisian agyang putua ande ini na urarik usaitan. Nah, ay mana nagyang putua kabubadoir ka kabubaloing ka manusia alalayon agyang kutwa rarangit, lalayon agyang kutwa gani, lalayon agyang kutwa kapamaganta, lalayon agyang kutwa mangararat tagalbag na aya mapia am advice wagaman tano agama Islam na kailangan agyang kutwa kapakapusan yan, kakagyang kutwa kapusa na kilbatan yan agyang kutwa aande nina, urarig usaitan, nagugyang kutwa galbag usaitan sa ikukipapantag niya ito ka manusia. Ay mana naman pa kayo ito yan. Nasayar ka tanong na higila na ketak. Akagyang mambuha na ubatan umanan ng gilas ako. Ngayon, na higila di pusa at tawayan, nalalayong gagani-gani. Sa ikumangawan, mga ina. Akay sa ikumanga mama na higila, natin, namin yung lug sa lupa. Na sa ikumanga ina, na higila tuturog. Nanti ka suga yung mga mata na miyangan titib lega yung mga mata susugay sa ikan watigin sa karsada kapiyakan ng miyangan dinis. Allahu Akbar dito mapya ba't kadila bawsuina asokatir yan natatarimaan ay gila ayam ipapantagin na suwata yan. Ubang ang pumangnin suwata ka saan din ninakwan na ubang ang pandisisida. Miyakay sa anuman nakbunti ang huwag yung mutuwa post ayat susuratun naman huwa Abdurrahman As-Sudaisi. Antawa asu Abdurrahman As-Sudaisi yang na imam si isa haramah. Berarti ang antawa sekalian. Na inilayakan na andam yang berarti akan atituku pamanati anasuti wallah. Sukun suina Abdurrahman As-Sudaisi inagyang na imam sa haramay na skanya ni diplima mananor sa isagyang na di ka pamagi mama mama Dr. Abdurrahman As-Sudaisi na skanya kun na mikasamu-samu kinangumay ito na umangkon siya mo na ayaw mo ditiro no inayang natigyan mo na ya Allah na imamangkarang nagyang gayawatang sa haram. Allahu Akbar. Gitu mo ditiro na ya Allah na imamangkarang sa isa haram. Maya kay sa tigyan, sagyang mo tatitulan, kaya panutulan na, at nagtigin na miya ka umaabisita, wama yan na gusto na yan. Na miribara ko sirang, kaya mana na, piya nga na, tuwi na yan, nagyang ko to ay pribara dunia sang tabisita, nagyang ko to ama Abdurrahman As-Sudaisi. Kukun mga sulit si Abdurrahman As-Sudaisi, watak, nagumagama ka sa lapot. Naguniang kun kayang berensi sagyang kuntuwawan panganengkan na miya laga-laga lapot na ayat tigi na sagiga miya swakun uina yan na miya kaseged na kay kun na makaseged na ayam miya tiru yan na tigi yung ya Allah na pengeninakan rekah ay mamangka agyan kaya watakan si saharap memang mamu nasir ketanu gira may tutuwa kaya ini kararangit kakwata nyati bener kaya tinggi nawatan memang bukan nyati bener na pura kan kapo pura kan kapo tiga pemenang ay nungguin tayo watar na ati bangan niya bala sudutul akay ko naman tayo suwata yan na di mamaliusin sa isa hospital tinunay kad na nakan tawasak ni miya tayo di giyang kaya watakan ay ko na di mamaliusin din yung kay teri ko niya kapaliusin yung kaya kurintina ay ko na makurintiron tunay miya tiro agyang kutay na yan aduh at tingin mo kananakan di ko manisin na namya kay tito na biulan ka ano to pasandigam so yun to kakailangan na sa isagyang kaya suina na kailangan na ayaw mapian ng iyang kutuwa may tito na ayaw din yan tirong kuwata yan na miya kuwa ka mapia hindi nagiya naman so mga lukstan suina ka
Na uman seko kaya samutang na apiad ni kararangitero. Apiad ni kararangitero na aya sagagagtero niyan kami. Agim to nagagani-gani. Nanti miyang kukuha kanong nagi amapia. Ang mga mata. Miyang makasamu-samukan. Gitu po isa gagadi niya ditero. Na alhamdulillah mo miyang makala kami na din na kanaubad na miyan to kami. Lalong miniawi din akan. Ay iyo to api ikap kerarang itero na edap tero na miyang kukuha kanong amapia. Naman ito. Nasira tanwi man to na miyang test tagyang ayasinta. Kapya sumigi ginawa na ipugusan niyan na sinta. May lain niyan so pelit niya miyang tibulat kami ang kumakalas. Miyang nagmabuo pelit. Nanto na itero niyan miyang tumpuga kaya tingin mo gagawin na kaya tingin na kaya so karang da ko sana tingin na makaota ka. Turo ka nun. Sa manot to na sinta ay no saryang na siya upang mamunta din na dua sinta. Nanto na miyang gulaw la. Naman lagi ang kayang tentino iman to. Badang lapang iro tingin nanto na iman to. Miyang handak-handak lapang nanto na iman to agiya. Na kempakay akna uba mustahil sa ikwag la sabab si sagyang kutwa dan tanong kasiapa si sagyang kaya mga didatanong si sagyang kaya mga katirutan ng yutip kesababan saan day nina pagunot si sagyang kuto abedan abketarima na gitu mambu ini tanong kay tiaran adi mang gulaw lagi yang kaya tenten wadi mabia gitu nah giyang kaya anday ni na tiawag wallah Amia maratiaya na inusiran pakapuasaan. Pagay na iron ito, na pakapuasaan silang kaanman minimay sa giyang kuntuwa kuwang kinano sa'y tanong. Kadua, naan kabulungi suwande ni na awida kanira. Iyam sa giyang ngaya kapuasan na bulong sa awida kan. Ayaw mampuasaratian na puasa ka na kanaubadan taro kapuasay gira. Ang kepanusan ng ariyak. Paman nakapuasa, ang kekontrol kasukakan, na kekontrol kaso pangilailayan ka, na kekontrol kaso pamamakingan ka, na kekontrol ka, so patiro ka, kekontrol kaso galbag ka. Gitu. Nagupon, giyuti, manggulaw na nagkapakay ang makabulong sa ikaw akal ka. Anto na nun, kaya sa bulong sa awidakal. Umani sana katawan yang Sumariam. Sumariam na aya inao Isa alaihi salatu wassalam. Maryam amiyaugat ada ban yang karumah. Inunto na kagiya sabab sa sumniyawaw Isa alaihi salatu wassalam na isa kaya panutulang sa tafsir na aawidan umalaika ini iyong piyan sa bunong-bunan Maryam arunon piyakaw kit agyam ko niya waw Isa alaihi salatu wassalam. Mana na yun dong? Nah, sagyam ko tuwa kiyaw ka Maryam na miyang kaawasa kay hidan. Enunto, na din niya miyang karagalagan mamuabad na imiyaw ka tadi ba niyang karumah? Nakati di miyang kasukar sa mga marites sa kasuluyan. Ay sinunto. Ayaw ko na sewa Maryam na sumiyong sa isa diserto. Sa isagyang kutuwa kaya sungyan sa diserto, nainaw na kayo ko na pumalilit. Na ayam yan tiro yan nagtigin na ya laytani mittu qabla hadha wa uba ko bumiyatay sa ikuda akampan kang gulaw-la sagyang kaya betadakan. Upama na uba ko bumiyatay kuda akampan kaugat. Wa kuntu nasyam mansiya kaanak wa tigiyan mabaloy ang kialipatan aditin mapagpamanutoy. Yun te miyat tiro Maryam. So kaya pasadyan niya nun tiro. Namiyak ka nagsaswara panawad-tuwag. Ngunta tigiyan na sumpat tagyan ko to ayang. Ngunta tigiyan na wanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiya fakuli washrabi wa qarri 'ayna fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadar
nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kaya ko naman tiro itong Maryam, namyakan ng sa panuwag-tuwag sa iku kabubaan niya. Wanadaha min tahtiha. Ando na agyan ko ito panawag-tuwag. Naya ko na Peter ang tadi mananawag na Allah tahzani, di ka kawan o di na di ka pukelak, di ka pupengandam. Kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya kasabnar apya kaum desan wallah salawasay gisok kabubaan ka. Allahu Akbar. Ayam kutak ya pa kaum desirun salawasay napunan sa giyang kutak yang buwat ta Maryam. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah. Kuyungan ka atigyan agyang kananaytan wa kurma. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusakit alayki rutaban janiya kaangkan yan kapangulugi kuungan yan akyan utuan. Yun te pitero no. Fakuli wasrabi nakangka sagyang kananaw nga akurma akulugian ka akyan utuan. Wasrabi nagwinom ka sagyang kananalawas sa igapiakat tugasi kung mabubaan ka. Wakarri ayna nagpakapiyaan ka aginawang ka. Fa imma tarayna minal bashari ahadam fakuli na amayat tigyan ka anak pekailair ka asakat tau na tiruang kau. Inni nadartu lirrahmani sawma mataan asakan na ini sumaya akan kuwalla amakalimuun amasaling gagaw kapuppusa ko falan ukalliman yawma insiya sadeden ay pumbitira yang asakat tau butang. Antonay niya sa kutsi sa diyan po bakatir wallah awasiyat yan sa iku Maryam pitiro yan sa iku Maryam paganay ron na puasa nakagiyang puasa na siyop niyan sa matiro yan falan ukalliman yawma insiya na ipitira inya kena ubagian na yamasatan wimanto amin puasa si mi puasa na miyan ustri cuma tiro yan na uman din isyan na ganin kaanay siya kau natigin na misya kanyap kiling abkaura upang maka ikaduang kau tiro at tigin na ito na ito tigin na kagiyam niya banglaka naman ito kailan nga tigin na abkaura na sana kau na idinagaw nga kena ubagian ito kaya pitiro wallah si iku Maryam falan ukalliman yawma insiya dahil pumbitirain niya na sa katungkutaw ay dapat na so Rasulullah na yung pitiro yan na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut sa tawa paparatayaan yan so Allah gusto ano nga na mauri nagtiro sama piyan o di makaptiro sama piyan ang tawa binigiginig nah sabab chay sa giyang kuto abitad umaryam na pinggulaw lan yan uto pinggulaw lan yan kagaya kung manggulaw lan yan na may puasa ada penaaban yan ipag-istorya da miya kontrol yan so katiro yan na ini sugu uno wala amalik sa isa giyang kuto adal pairang masakit uno to fa'atat bihi qaumaha tahmilu kagaya kumakaw masih iku mga palitaw niyan na awidan niyan nagyang kayawata ayam ya tiru iran na tigira na kado ya Maryam lakad jikti say amfaria. Hey Maryam, sabna minit tali umang kaagyam kaya say ang piyakagwagwag. Piyakagwagwag. Kay nutong, miya da sa walay na da awatayan na miya kauman na anawatayan nakati di mabupya kagwagwag. Ya ukhta Haruna maka na abuki mra'a sawi wa maka na ummuki bagiya wa bagiya. Hey babay uharon dakwa maakay bamarata mama nagudak ko'y naakay bamarata babay babarasida babay na inungay ni kaswa antunaw nun ni panuan Allah sa iku Maryam na puasa na diptero ayaw mo po sewa Maryam na fa'atat ande ni na fa'asyarat ilay inintiniya siyang kirang suwata yan tigap manumang tawa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ande man na yung pumbitira inami sa giyang ngayay kaririga sa salpuyo so kaya pa sa daw tiro agyang koto mga tao na miyak at tiro agyang ngayay kaririga sa salpuyo antunay piya tiro yan
Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yakun jabbaran saqiya wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Gitu. Ayam yang terwagian raya wa ta'ala sasatku yang natigina inni Abdullah sakna tigin nauripna wallah atani alkitab am beganian sakitab wa ja'alani nabiyya agum beluinian anabi sodan sukia tiruan yang ru'u nakat yang tak pendidik benar. Paman naik karir juga naik demintir bisik si anian si inayang sakna ubah barasina pisek si anian sakna ubah marata ubah. Gitu kasih mangsa dunia na ayam yang atiru ikariri ke nak telung ayam kini buat tanah paganay am yang atiru na si ikumasaw gulaw ikadua makatiru na sumisek si ko Yusuf sa isang yang puto atiru o no Sulaykha sa kay ko kalakaan so paitaw ada nditer no Sulaykha na miya kagiraw Sulaykha ang hayat tigyan ko wazir gitu so karumanya ada tu. Hei datuk nanto naik kini engkau pun tawa merataan yang so pamilya kah? Udi napa binasanya? Nama nana ayah pintar Sulaykha na pangling penuh Yusuf. Nasukian gaul mampu ada tu nak kiararang kita. Nagumakan tiru agi yang ngayai kaririga. Na ayam yang tiru yan nanti na hei datuk na ilayang kasung di ternu Yusuf. Na usi miyakisi sa katampar saunaan. Katampar saya saunaan na rono na tigyan miyakisi agi yang anan di ternu Yusuf. Na buka gatigyan so Yusuf na kurek su Sulaykha. Upman na tigyan no si miyakisi sa katampar sa talikudan. Na kurek so Yusuf. Ayama na benar so Yusuf na ayam buka gina su Sulaykha. Ay ko ilay no datuk na si miyakisi sa katampar sa talikudan. Na kagiwataan. Misyak si ayaw kining buwata. Nakatindihan ka mo sama. Ito. Sama nito, nakiapulungan agyang kutwa awida akan umaryam. Enoto. Nakagiya sabab si kukiya unod tinian ko panduan wala. Hemana na. Bitir wala na pusa ka na uba na ipag-istorya nga. Na uba si erkatanuan. Inditiro na nga mga ulama. Itiro, sukadak na katiro. Na penggiraw ka mabuha. Katiba di piyo. Pero itulah batigin na piyo. Kailangan na masyaptan. Agyang kaya, ande nina, para tiyayatan. Nah, yito. Kapadiyan, ande nina, betad umukmin. Kira area ut Ramadan, na kailangan na upasidkan na raksa ipag-ikhlasya. Kana ubadan taro, sotigitan wa kanduri saradapan na sisigidan yang emanto na misikat yang ngaya kanduri sa yang ngaya eleksyon yang kadang-kadang napagay sa retanur kaya ato nari ko kumanyan nakati kanduri ari na di ngaguan kanduri ko na di ngaguan napiyakan mo masamang buwag yang ngaya kanduri man to kagaya may aletes nagyang kuntuwa marata katiro sa iko kami benar yan, nasa nakawagpagaw kita na. Upama na, kagi yan diterima tao, kagi yan ngaya subur no, kakategi suitin din ang kanaka, nabuto yung ka. Nakagi yan marata, kada tiga baka di kaya, baka kwak. Naipya ka na yung kategi sa kanduri ipula. Nagina ni man to manak na ipagisa to, kukuman yan. Diyan ka na nakanduri, napya ka mamasa. Kaya mo kaya kanduri yan na miya katarurang. Miyakat telurag na tigin nakateso kanduri ka. Naayap na awida ka nung naikira ko na susuratan sa kanduri na stapler nun so tuladen niya. Stapler nun nagtigin nakatesi pula. Kandidato sa vice gubernur. Sama nun to, nakanaw ba kanduri? Ngay no. Naupa mga kanduri na sumanso kanduri na ayamapi a kanduri. Nasok gay ukawanan na dikantawan udiwang. Inaman ayaina no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say sagyam ko to apik to apakasirun say ko sirun wa wallah say sa ano nga namawri wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminu. So tawa pagpamagay
di sidga sa sidganian aso ipenduang ukawanan alimanian na dikatawan ukatawan kawan diwang alimanian mana na ibagay ukawanan na dikatawan diwang kana beda darag yang raya kanduri tanwan tinga kanduri aya na ubang ka kanipati amay ka kamutua simpulan ka manto na ikadun yang kater antigyan na panamarantan ibo na makagreduit zaman untuk na kanau kanduri ka sempurno nagupun maulog sa sempurno na diterima nang yang kota puasa nga bisa sambayan ka. Yun tayo kami niya. Sama na, napangninda na berketang niya ako. Kakal niya na yun ay Ramadan. Nah, so kasi di ka, aanday ni na ikhlas. Ayam niya ano yung Allah sa isang Quran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. ثم لا يتبعون منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sosiran tuati wallah adiiran geston sotamukiran salalan seiku Allah orianian nak kena ubairam tutun duga akas dibentuk mana nak kena ubairam bentuk ginawairan wala ada nagu kena ubairam penakit di mana madak lagi dah wana misi dekat tinggi nak kata kisah sedekah watak lagi mana watak nak yang alunya subentukannya odi nak tinggi nak kata so sedekah nak mai kuat ni kararangnya nak dia ini bang sekali dia sedekah ya dak kipantagi na tahu dak bedinian atigian tong besok karabau dingo tuk terwah aku pun gitu na membelui aminit panakit kam agiam kota sedekah ka na ayah pinter wallah nagiam kota di sedekah di yang ini nang gusto sa tamu kak nang banian tutun duga kasili bantuk nagu kenang banian tutun duga kapanakit lam ajruhum ma'inda rabbihim nagyutu atigi nagyang kutwa mga tao agyutay betadiran na adna balasiran sa ikukan naniran wala khawfun alayhim wala hum yahzanun nagudisirang galak sa isalungan na maure sa isagyang kutwa masa kapagataling mau biyak kanakalak ama penggulawla wala hum yahzanun nagudisiran maka pembuku sa isagyang kutwa sa akang buku sa isalungan na maure mana na dua ini partido wallahu digelak di maka pembuku nah dia mana dia raya kalak naiman tu na ate niya kadang-kadang sa di jewa sama kata sabab kel katigi namay kawan adna ko bidigil tu nah ekad bunan ni kan go jawa namya ko bidru namya lakan aja ubahan beli nah sisa ano na mauri na inukak sa mga tao kebantayan nilang so piya kalak kebantayan nilang na isa piya kalak ama pembetadu mga tao nagyang kutwa kakilayairan sa ikunara ka jihannam nagusuka sa ikuda nag-unara ka jihannam na ayag keswairan na mga pumbukusiran nagugalaksiran na sumangat tao adi manidika mga tao adiran gaston so tamukiran cak kena ubairan penunungkaan kena ubairan sa salubaan din na kambentuk-bentuk na disirang kun kalaksi sa alungan na muri nagudisirang pengandaw yun tadiyan naginan sa isagyang kayaulan-ulan Ramadan kami yang kataling umar ketan nakagi yang kataling umar ketan na yaki aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yaku na mga lalabi sidka na so sidka sa iku Ramadan nagyang kanan na ki aluyasang ay naman so puso wana andeni na umapaka tilkas kaagyang kota di pusa nasan sa balas yan nanting mga balas ay pagkain ko Allah kena ating yan ba yung maanan yan na bagyang kutwa balas udi ipusa na ba yung kami ako akadi katimbang nutok wala yung kutwa balas udi ipusa nasa din sa kalayang nagyuti imbagay ko Allah may aloy pano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso konsultawa anang pangatengkas niya adi ipusa
Nagyang ko tuwakap keniran nabsilawatan sirang umanga malaika santaman sa disirang makatasan kuman. Nakatibay na salawatan ng mga malaika ba di pangasur ba di rila wallah. Ba na salawatan ng mga malaika ba di kalimun wallah. So mga malaika na ayap silawatan niran nagyang ko tuwa mga tao ama papadalam kiran agyang ko tuwa limu wallah. Nagubiyang ko tuwa gagawnian. Nagupo ka mapad sa salawatan ng mga malaika na biya sigurado ama kararani kasi isagyang ko tuwa limu wallah. Nagubiyang ko tuwa gagawnian. Ayay ka pediyan akagyan sa kaptanong na mga tautan wa miya maratyaya na anday din na miya taling umagyang kayawlan na Ramadan na tubat at tanong sa ikwala sa tito katubat. Baad na pante ka din yan ni katubat na ano. Ayay pante ka din yan ni katubat na giyang kuntuwa di puasa di simbayang nakapakiilaylay. Di isidika nakapakiilaylay. Henwa ko di puasa akagit dia baka di kaya as katabi di kira di saya puasa sa gyang na dekat-dekat taon na namin puasa mo. O di na di sembayang katigina baka di kaya as kami di sembayang. O di na miyan di ka nagyang ko tadi niya di ka pani di ka nang sasalo ba niyang builak. Manakaling ginawa na kaya sidika niyan so pediyan nanti na ba man so kaya sidika yang saya. Kapag natingin na bali siringan kami na sundok ya siringan namin. So natingin so kaya pakasiringan namin na pendua kang goden dan kami ni dua gian lah. Dia tu nanti tu mapia. Kemudian na ande ni nagyang kuntu ayat ini yang sidika nagyang kuntu amarata sa iko tamukian pangnengkenian madakali ginawa na may kami semua ko sagingnya nanti amawa tawi tani sa kanila siringan tan wag aku rupik lah. Sama nuntunam penduto si isagyang kuntua ande ni na kapamamugay ada abalasian amalasi wallah. Ayat pinter wallah sa isa Quran nagtigi na heis kanu wa miya maratyaya natubat kanu sa ikwallah sa katubat at itu ay amana na miya taning umagyang kayawlan ulan Ramadan natubat tanu sa titu katubat. Enoto nakagya sabab chauditan utubat sa titu katubat na miya sugu ketanuang yang kunto akatil Rasulullah ay naminan niya na pegus aku dah kipantag yan sudah karila iwallah sa isang yang kaya sagidun nagyang kayawlan ulan Ramadan. Kadua mi'anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigin na ya ayuhan nas hey sekanwan tigin na mga manusia tubu ilallah tubat kanu si ikwallah wastagfiruhu nagupang ni kanulun sarila mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asakan na di kutubat sa ikwallah nagudia kulon di mamang ni sarila sa iku umad dan gawi sama kamagatos. Gitu so Rasulullah makon gawi na makamagatos makatubat sa ikwallah nagmakamagatos makapamang ni sarila sa ikwallah. Na sera katanong na untan tigang na ayam mandapal na sumab kusar oras sa ikuda baliniam na imanto namin isampay tano si isagyang kayawlan-ulan Ramadan nagtaguan tano sa bali kagupo na may pusagyang kayawlan-ulan Ramadan na miyay pusad na pagkataling umapmansoy sa ulan-ulan Ramadan na sanakaw to ulan-ulan na sa manunto nagyang kaya kiyay pusang katano na miyay lang kaya amay ko di tanong piyapian nagupunta nung mana ikapiyapian na miyang kuntong tanong sa apya di tanong makwa sa isang yang kaya dunia na sigurado kekuatan sa isang mga maurin wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan mga pakaisiya ka na ibara so tongan ay tadi sendiri to na so may orang kata na tigil na wah dia kan sekali nambugan na sara ko mga saging nga kuan. Inawan niya katabuin so pera tono to. Tono to bulan tao di kay gitingin na bapya dia mo ay nugupan na ako kasaging nga kuan pamamagay na kan. Tono to. Kepakaya usaran tato di kepakaya. Yang na raswa ay mana nakasuburnuan na kateso rekod Islam. Bubuong kabagi sa apian to na ibigay ka na nakuhaan ka nakasuburno to. Bubuong man kuhaan ka ading kabutuan
hasabun saskanian na andeng akan di deto ibarat na deto na ayat peniatan kana tiga yakin wakan na so rekak ko tamu yang lagi umpama di pengumpia na urian okia ko angkau na dengan na kana ko na sempurna auto ay mana na yete tenudan no kana ba sempurna nah ibarat na so papapandagan na deto na kinuang kaso pamagenya sa tiga ya Allah nakagi ini teglian rak nga dia kan kuan na kinuha ko sa kanang butoy saya kuan ko nagyang ko tuwa tamu kian so bagi na kan ko tamu kian nga kan kita upang umpiyak na daw to maulog sa kasupurno nah gupuman kinuang kagyang ko ta supurno niyan na biyutuan ka po na supurno to aya mana na upama kagyo ti mangkulaw lang na pero ang natika dia kung ada nunggi man to kamu tuan akan seka na upama ka biura sidka na makabutu atau na kaswin karak kaano may na biura sidka upama ka di biura sidka na diyan kay kasoy jadi napakausugo sa nasar kami ang katabanan gitu man ni problema sa isagyang kaya kasuburno ay ni bagagyan na tingin na nainong kakuan. Nah, okman ubaya pitero yan natigin na nakamlagi nubuto yang magusudi. Ayat tinudanon na amay. Kugiyang kutuwa dato na miyano kasaka dato. Nah, kami ang tinte dato. Na pitero yan nakautam lagi nubuto yang magusudi. Kaya bagagakan na kayo ni. Kuwang nga, di nga butoy. Karena baka suburno. Nah, okman nubutoy nga, biyang sa kasuburno. Kaya bidan yan so, ande ni na butong ka. Yun to ay isa ande ni na isibagang sa yang mga kandidato na ko ang tanong oy to nakanyami ko matipigir ta muturan ta oy nakasa digan na niya sa pirak na ita mutuan dito mana bisa oy dito mani ko alhamdulillah masakul maliwanag oy bigyan na niya sa sadakan niya oy napungkap YouTube na yan bisa kakainya kuan nuto sa raso dito alhamdulillah dapat ni kuan ay ka imaton na patem kiraso begini ada nanti ada lagi motor kawan ada dia sudah lagi amai tingin mana yang kawan apa mana mapipikir tau apa mah butuh tahu na bikin tanya sa saduka why na raswad nuto sobor nuto okay na soman so ako ano sa katan buto na ubad yung badeng kuwa so pira ko daw makataon sa kadento may kakin mga sopirang yang ay mugay niyan raka ako na di nga kuha ka ngayon kati baad na kung baad na mitutumpo ka kung tamu yan baad na miyakwan yan naira hindi kaya may pwede nag-biyutuan kinuang ati ka kuha tanong kung napitero ikuan uriyan yan nakanauba miyakwan siya nakanauba miyakwan ada din madato na di ka din kuha so upman umbutuing kas kanyan nagyang kung tatiga anak suman so kaugup na kanaubar-warbu kamedi kau pagbuka na apiaan tawa imbutuan ka na asar ka sa ikwallah na usid ka an ka subutong ka sa ayabiutuan ka na kandidato at tiga usid ka kanon kakagiya sabab sa ande ni nakatawa na kan anak yugupian gua nakapian yan na apia mitiri didig sudato kakinuan yang penlangon suira na kay ayay niyugup kaun na pantag sa isagyang kota paratya yang ka sa ikwallah na da kadustan kaun nagupuman giyang kutuan din ni nadato na inugupan ka tiga pagupang ka na ande ni na uba parate ya iniugub ka na umakataban na langulang na din yan di manggil bagadusa na dua ka Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh anim at napakaisirong siyo to pakaisir mga bayanan sa diwang upama ko na iba to pagbutiya sa Quran gusto maturat makakait upama makakait na kapangay ko Bagyan kaya kabutiya sa Quran na ayaw ta pakaisir na kapakaya pembutiya ta sa Quran na makakaita asar ka dita kakaptanong adna pa kay sir at tigil nasar ka bibilagta gitu ano to mamibutan na sa isakwan okay na so akwan so mga ulama
namanya kan bida-bida so tinggiran nagkapakaya sarga di kakaptan. Nah, sukman sumang bergerak jambur. Nah, ayat nanti tu nak yang kota tinggi na la yamassuhu illa mutahharun. Da apa kakapetsi sagiang kanana Quran inun tabusu masusuting. Yote tenuda nunu katiro to wallah. Ada amnya kaman sufru'u ayat. Nah, mana na upama kaseka na mahahaid ka. Na dika din na pananggilay nga numbangap ka kapte sa Quran. Upama ka ande na beti ka sa Quran, na ya beti ang ka na sumurais ka. Sumurais ka na yang beti udi na sumanga surat, udi na di panasbih. Kambilas ang karuo Allah. Langunod ka na mga balasun Allah. Iwasing ka agiyang kuntuwa ande din na kadudua agiyang kontak ya sebagai mga ulama kakagya seka ko sigurado ngatatig wallah la yamassuhu illa mutahharun so Quran na de pelakapton inun tabuso masusunting nakagya subai nagyang kontak hahaydin na mga exempted si ko sambayang aso sambayang na din na exempted ano apya sub kesakit ibarat na sumama ba yap kesakit tak na ba makahayd na wajib ka pa kasimbayang yan naman ito ayang picture Allah picture Rasulullah na so di simbay so pagkasakit na di makapsimbay ang tumitin na ayang makapsimbay ang muntod o di makapsimbay ang muntod makapsimbay ang amiga na nagyang kaya mga bain na hindi ka pa kaumakiran ng haid na miya kakiran sa sambayang sabab si isang yung kutay iniliw sirano no Allah nakagya iniliw kanurun Allah si isang yung kutuwa ande ni nakiapa lebihin yan si kung mga bain na kailangan mo muna kapananggilaan ka yung kutuwa pa ay mana nakagya sekan na mahahaid ka o di na maninipas ka nagkapakaya ayang kapagwetiaan so Quran samurais ka apya subuso suratul Fatihah kaya katiru no Rasulullah na santawa mabeti ayat suratul Fatihah sa iko kagagawi na timbang miya beti ayat so ikatru bagi sa iko Quran suratul Ikhlas suratul Fatihah suratul Ikhlas timbang miya beti ayat so ikatru bagi sa iko Quran na upapanong patingaw to o di na makapasurat ka o di na di ka benti manasbih na siguruan na balas ka imbagay ka wallah sa isang yung tadi nga di ka panasbih Ayan pa kay Sir kung ano yan alisin dito na pamanapik dito na pamanapik nasa ka na pa mo sa mga nakadayak at nakanaba di ito badogo pamanapik nila ito ko nasuli niya kasi sa bagmukon ito na pagdating sa tao diba nga nakaw? Yang nga na nakatabang sa api Antononon, ada bang ang dusa. Naman nagyang kontakatero Rasulullah. Man nafasaan Muslim kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Santawa pakakepan yan sa awid, supagarin yan na Muslim na pakakepan membuang lah. Seiko awida kaliang si sa anuman amori. Mana nakagia bida agiang kota raswa aguso katabang. Yan itinudan tanong bida. Saka tumya bang na ayay layang ka nagyang kota tibangan ka anto na nakapian yan. Upama kaya kapipikiran kau na mapiang nakibupian. Nami ang patod agiang kota katabangin kau. Ngay nung nanti tungok mana katabangan ko anap kibupian na disudad. Na nagyang kota miniugog kau na menasang kau tu wallah asar mampu aku tiabangan nga na ikhlas ako tatiga na kanawang ang pinunong ka na may hindi panunong ka na may pasan cuy leksyon na mga tabi natin bidingan na o di na may kataban na tiga ada kaya ya akagya kuwan na bang muti abang inay mato na di mo niyang kedingilan na kapay may ada agyang kutawan ay mana na pag-ikhlasan ka agyang kunto kapag guguping kau sa aya kapag guguping kau na paganayron nagyang kunto kapian yan kaan ka makakuha sa banas sa isang yang kaya dunia na taman sa isa arungan na mauri ka apya sa kataw pa man na upno ke parang na iraan na ginawa ita at na budayo kata mapia nawan na titabang taon na tibang ang tatiga tabang anak lagi siya ini kaya nito ka na din yan ibanggil baga mapia ng pangasapari taon kakagyapunan sa isang yung kota kapipigin at sa isang yung kota balas dakara taon to sa isang yung kota katabangin ka sa ikudan taro to aayay ni tabang kaon nakagya sabab sa pipigin hindi nga sunga kurong ka
Bukan ako niya. Nanto na yung meso kagi may ko sa nga eleksyon. To na yung meso to. Pamana piyakisungan ako niya. Nabugan ako niyan sa pira. Nadi ta katawan. Sadya. Ay naman kanya piyakisungan. May katingin na kanida to. Ako nasa kani. Putuwi ka. Ibarat ba? Di ta katawan to lang. Washington number 1. Si Fox number 2. Yang ano nadataran na pagilay no pagilay ron na handa mga empleyado mayor. At na empleyado niya naman sa ulan na tsugay niya. Na nagyan ko takap tsugay niya nung nataman naman to na pumagan yan nada karata yan. Kakagya. Okay, namin tinong. Auman Ramadan na maganyan. Na kagi sabab po sa auman Ramadan na maganyan. Na dakarata to kagi sabab sa auman Ramadan na maganyan. Aya marata upama na ubay pa to Ramadan. Kay sabab sa auman to Ramadan na maganyan na dakarata yan. Sa isang yang kuta kaku angon. Kabigangan yan sa may po sa Ramadan, sa ikumiyaw na Ramadan, Korean yan, na iman to penakuan kan. Kakagya gitu, na pumagangan yan sa umansin Ramadan. Na kapakayag gitu, na ayaw kapakaw kito to na detarukan dia kat. Ay badikuan na sa isang yang ay mga pedingin, na ayat irang kan dia kat na Ramadan. Kaya no sila nun dia kat na Ramadan, kakagya gitu kato nila na piratak. Na api tigiran kena ubah Muharram na nadi kami di dia kat kaya pentang nabi na Ramadan. Nagyang ko takap beginian ra ayo manutong Ramadan na mugangan yan ada ba untuk karanta. Ayam marantau no pamakamugangan yan iman to sa tingin ubang makalipat dia. Nah, akagiamay ka adna sarat yan manugi ko kap beginian ra mugangan yan to sa uman Ramadan. Na normal to agyang ko takap muganyan ra sa dikan yan to di dia kata no di na dikan yan di sidkaan. Na da ba untuk karanta sa ikukaku engkau. Ayam maranta na ubay man to pangkaramadan na pinaw so kasi ka maganamiskan makakagiya kung maso eleksyon pa ma na dingon to na panangilay nga kaubanyan mabinasa so puwasangan na dito masagugod maliwanag ay sabab si sa diyan ko to kapaniyon tano mo siya mo tayo sa mo hadir ay na ano ko man iya di madyan ga iya ko ano Iba mga 30. ay ang lagi di panakpan si Basit Basit saling. ay ang lagi di na paman Kaya pinto daw na mga 30 ay papasadot niya. Begitu. Alhamdulillah. Dia kayak mga seminar tanong na di ba monus na diyan ang mga kafir sa katanon niya kalalay kabunus ay pagkabunus apa subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Alhamdulillah dito sumbatan niya lima diyan nga ay muhaddaran niya liman to. Anna pa kay sisi ada niyan ko nakakuha niya mo to ang talo ang yakater na suisaw na tijin kapag ganero na yang ko tatanong yang atiro na aya paganayron na sa ikumasaw ulam badigwa ng tuwa katiro wallang tatige na kutila ashabul ukhdud annari datil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud mana sa ikumasaw ulam na nagyutuwa dinuto betay kakagya malay parantiyaya na ayabu kaya patay niya nagyang putantigin na hidato na ayabu kakapatayang karakan na may kapwin anak kong kanatiro ang ka hagyang kaya kapwin ang karakan apyarat tiyaya kang sutugan ng ulam na ito ini ka panangarang miyataya mo at na miya kasiksiro awata ay kaririga sa isagyang utamasa sa isagyang utamasan niya yang putay kadua na so Isa alaihi salatu wasalam ugay nagyang pata sa ikumasawulam na demaan do yung wantawa uno na wanta ayaw po amiyat tendu unsong ngaran yan na so Isa alaihi salatu wasalam yang po to ay kataluron na sa iko Yusuf alaihi salatu wasalam yang po to sa iko Yusuf alaihi salatu wasalam na ayam yang ulaw-ulaw to na yang po to tigang na
kaiko mapamasa wazir so Yusuf na namia ka balingkiran na ya sewa u karumanya na susulay ka na din yung pagaliw. So kaya kesada mangudaw Yusuf alaihi salatu wassalam naronon miya ila yung untawa kagupo niya nanti mga watak. So kaya yaw nusulay ka sa miya kagupo banyan din pihabayay. Kaya kaya pos wazir akaro mau sulay ka na siuldan yan sa kwarto so Yusuf. Kaya ko soldan yan nagyang kutuwa kaya tiruon wala sa mutahay talak. Hay talak. Nagyang ko mutahay talak na inusarot to ayaw pitiru sulay ka na ayan yan kaya pakasulod ko Yusuf na lewas yan sumditan yan sa lawas yan ang tingin ay man doon na sadya ulaulaan karang. So kaya ulaw to na aya sewa o Yusuf na miya lagoy. Miya lagoy. So kaya palagoy niyan na aya miya swayan na kaya pagula daniran so paitaw. Giendrot o sulay ka na sa imiya kisi sa talikudan so bangalayan nagyutuwa dan yan maron so Yusuf na basiran miya kapagurad si ko paitaw. So mampus wazir nakapapantagan ng biling na ayan yan kaya nakay si isagyang kaya paitaw na miyaw man yan nun ang mga titindigun so Yusuf agusulay ka din liter niya. Antonay Peter o Yusuf Antonay Peter o sulay ka tigil na hay dato na Antonay panggulaw laan kakutang sa kanya nagtigyan na minasaan yan so pamilya ka. Paman Antonay kinigaw ay sama na itong yan timu-timuan sila ng tao. Na ayam yan tiro o mutawat ta aawidan may ito awat awid na derong maaluy wanta ingaran yan natigiyan na hidan to na ilayang ka so Yusuf na usi miyakisi so bangalayan diter niyan sa katapar sa unan na bukag so Yusuf na kunik susulay ka o manantigin usi miyakisi sa katapar sa talikudan na so antigiyan so sulay ka na bukag na ayak kunik na so Yusuf kaya kumaylayo ko ande ni na wazir na ayam yang gulaulan yan na naden yan nabuno akakagi ang katawan yan na aya bukag na su karuman yan. Okay, naibin na inikiti niya nung nakialabuso niya. Kaya kikalabuso niya, kaan mabudi kaya tanto sa karuman yan. At ito biya kaya yan mabuha ba? Summan ngakuan, mga marites. May akasobra sa orason to. Anto na ibitiru iran. Tigiran na mataan na giso sulay ka awan pamakasera ka tanong naman niya kabubay. Andi man ay kiarawan yan si sagyang kaya andi ni na mabubaling na bisaya yam na piyamasan yan na ayan yung berkiabayan api sembiyan sa ikudan to. Kagiyan ko manggulaw to na ayaw na miyang gulaw na susulay ka na tanto amiyaya. Nagundi ayaw niyang pikirian nagtigin natin mo ko sulang unong marites. Tenimo yan nakagiya dito. Maya kaya karuma dito na miyang gulaulan nito. Kaya man mo yan siran. Nantigin na man ito na pangalay ng kuskan. Na piyakalay niyan siran na. Na isakalin niya siya. Na isakalin niya siya. Sa ikukilin taon niya. Nabigan niyan siran sa aglat. Agu prutas. Na nakagiya ko na kuwan. Na iniordir sulahan na naupisi niyo na prutas iwanan. Na ayera nun kaya upisi. Ayera nun kaya starte mo pis. Na piyakaw kito. Sulay ka so Yusuf na ayera nun kailan ang tigilan na khasanillah hada malakun hada khasanillah ma hada rajulun in hada malakun adil dito pamakasirang tanong na ito so tiswallah na ini uba manusia kas kanya natin na malaikat tamala sa salaan na nayam niya so na supagupis sa prutas na nakaimiyan taman ko Yusuf ko kiyaw kitiyan kagi ako may puso Yusuf na ayaw niya nga puputula mga kamarira ito na ako ni minisabi kaya ako na minisabi na pagagiraw siran na di mabumadaway susuday ka pausira kami butan gitu niya dagi ang kota marites kaumanis sana tingin na mata na gimabuag yung si buntad o Yusuf dia bisa kata idian kayo bisa imiyang gulaw-law sulay ka okay nasisagyan ko kaya kalabuso o Yusuf na mata sa tutulan nun ka namin ipagpadayan na talong na nasuisaw na mititagin
na kumyon soltas iko Yusuf na tigi na kata so mapugulaw lang ka. So man so isaw na mitentagin ng tigi yung mano Yusuf pagi mapugulaw lang. So ikatlo mitentagin na tigi nagi ikaswa. Nah, kay kumakaliw ayan yan kaya pakaliwa ng na miya ka panawag-tawag sugad. Sa tigi na antay makakuan sa iyang hayapi tagi ng penang na upaman antay makapmanaw. Na umani umat tiyawag yun sa mga paseseharian, mga pangangantok yan, na napianong tuliran de miya tumano. Tiga giyang ko tuwa andeni na miya kaliwa makakalabusan. Tigi na dato na nagyan tigi na katawan na kan na matao sa kaprimar, matao mantok sa kaprimar. Di ataw na tigi na su Yusuf. Deno nga, ngayon nga pero natigi na talo kami ang minipilonson yan sa kalabuso na lang na dititagin pa minamyan tiro iyan so mapungulaw lang. Nah, so kiyan gaw no dato na tigi na pakaliwan yun. Kaya kaliw na kiyonsulta ni Ratira na ito nagyang kaya tagi na penak. Ito na yung mapungulaw lang. At tigi nagyay, sigad sorag nagyay mapungulaw lang. Oriyan yan at tigi na sigad mansorag na upamang mamumulaan tanong nagyay manikaswa. Nasokyan nagaw no sulayhan at tigi na andeni na dato na. Kaya kaliw niyan sa biluin yan andeni na musawira yan. Sa isang yung kutagya baluyan yan na musawira yan. Nakagiyong umong masurag. Aanto kanuno Yusuf. Nagyute sa baba piyamang ni Mabu Yusuf alayhi salatu wasalam mambeloy askan yan finance upang makasira katano na finance secretary mana na sekan yan imbeloy maka kepaar si iku kawiyagan si sa Misra. So kaya kepaaran nuno Yusuf alayhi salatu wasalam na miyang pubriya dunia na miya kasungro uso mga pagari niya so lumiyan dinguna miya kasungro. Kaya kung makasungro, pag sila na mamadian dito ba, hinisi o Yusuf, tigin na ba ng pagarin niyo? Tigiran na adin. Ang tigiran taon no? Ang tigiran na ayangaran niya, ang tigiran na subinyamin. O kaya na tigiran na suwama amin na dinian na kami pagkaunutan. Tikuno Yusuf pa ino to. Sana to, diran makikilala o bagito sa pagariran. Nanti adin naman na muna ang pagariyamin. Ayang maranian naso Yusuf. Sira no to di panuntuga si Iko Yusuf pumunta mga pagarin niya. Natinginan di ba to sa pagarin niya? Tinginan na miyaka na arimaw. Miyaka na arimaw. Na ayang ko na miyang bulaulan na pamana miyaka atayo Yusuf. Miyaka singa. Tinginan na pamana miyamu kagano. Kaya ko kuwan. Tunay bitir Yusuf kay beling sila nagtigiran na mapakaunutiyo si isong pagarin niyo na miyak kalala ang kagwan niwa kawiyagan sa giyang Misra. At yung ay di magiyong so maminadya taglan niyo. Nagito, miyak tagliran. Saya miyak tiruiran nagtigiran na hay amami nasa kapakaunutang ka ng hirantiyan na miyak lang. Sorry ano kaya ano tarubin yamin na napiplan mo naman po Yusuf. Sa kibugak yan. Napiyakaw kitiyan sa so pananaguyuban niya minatiyang ko niyan sa bulawan isaw tamya panutul na uriyan yan namya na nawag so dito sa Misar sa tingin na namya de si amana tamu nantigiran na naubas kami nanti asadin sa katsakpan ang matuon sa ikot pananaguy niya sa kanya ni Maman gurong kibugak na minibugak so Binyamin kay kumibugak so Binyamin di pagawaan ng mga pagarinian. Tiga dia mi pagawaan agyang kaya pagariami kami kapagay kami sa kapasadan sa ikiyama mi imbali kami. Imbali kami nakatitigiran ni dia mi kibali. Sa manon to na sungon so Yakub na sudin so kiyada Yusuf na kiyada sa kanunwa. Iya ko tarata ginaw niyan sa iko Yusuf na di pa kanuno sa kiyadok siya. Kay ko naman gulaw-law to. Tikuno Yusuf akwan. Teruan yung wama iwagiya na nainwan tigiyan kakate so, anday ni na bungkus niyo si isa parasyan. Nga, yung nga parasyan na. Nainawin na nirangon kaya pa ko managita, pianong tuliran na kanaw, baka miyan tira ni mamrak, kami ang managaw. Na ayat tingin na Peter udag to, nakante konsukati ba yan sa kaya pamankaw niyan, ay bungkus sa misa paraska. So din so kinibungkus nirang si isa yung ngayawan. Para so Yakub na miyago niya nun sulanitan o Yusuf. Si iko ba ito yan na miya kanuno. Miya kanuno So kaya pa kanuno niya. Nanto na miyang gulaw lang. Piya nun tulkiran o Yakub sumiyaswa. Nagitay kaya pa kapamang nilang sarila.
si ikwa mairan naso Yakub. Mana namanya kasoy siran si isa Misr. Nasokya pa kakasuiran si isa Misr. Nagyutwa pihak welcome siran o Yusuf. Napitir mambuya ko bantigi nagyuti maanag yang kota tagi napankah inni ra'aitu asyara ahada kaukaban wasad sawal kamara ra'aitu isajidin mata nasakan napitir tagi napakang so 10 agwisa bitoon gusuan nga nagusok na nalangon siran rakang sumusujud na ayaw manaw to nagyang kota kaya pakasungro mga pagarinian na 10 agwisa pagarinian yang kutuwa siya mayan agu sunggin alok siya na so kaya pakasungyan nagyutoy asam sawal kamar alungan